Whaatalo whātu talafola Radio Samoa i le nei tae au, malo le soifua manuia o tala amata o le nei fo i vai aso. E Silia ma le afe lua se lau fale o ainga wa faaleagaina, ona o le malosi o le asiosio i le tae au le aso to'ona i whaatoa o mātu. O le telo nei fale e papa toe toe whaapia se vaenga o manurewa, ma i lea whai numera o le ono sefulu o fale e papa toe toe wa le ma whai neona toe no foia, ma e ono whaupopo pea lea whai numera. O le latalata i le afo le valu le tae au le aso to'ona i le ana whaate i ai le oso whai mai o lea mala wha natura, ma e le ngata o le faaleagaina o fale, pou moli, ai whaapea le whelafoa i solo mea tō tino e aafia i tautaavale. To a tele wa moli mawina i lunga o au penga ta wha ilangi, o se vavenga le whaasau ino lo lātou soifua mai le mahalosi o le sauwa o le asiosio. Na vave ona tali atu le vaenga le civil defense, matatala no fuangolo i ele vaita ele i otara, mo a inga wa le aini fale, ai le ngata i leo le tali atu le komiuniti i fua i ese ese. Ai mai le ofisa le vaaitau, e whai ngata tele ona iloa mamau le fou mai o se asiosio, ma e lea i fo i se tekonolosi i New Zealand e iloa ai. O lea sana o lapata inga o whaititili na tuina mai le vaaitau, ma o fesilingi ai neipe ai se ana le iloa ai le asiosio whaapeo Amerika. A o tali mai la le vaaitau e a tangia mai la lātou mau e le vave o mai nei masini wha tekonolosi i New Zealand. E toatasi le wa umalona soifua mai le nei asiosio, ma o le tamale ia Janesh Prasad. O Prasad e toalua na ionalo, ma o se tasi sa wha awhai ngā luenga wha akone karate e le wafu I Aukilani. E Maliu o nga lue o se inisinia na te li pe aina lifi. Ma i saunoanga le pole nu o Aukilani Phil Koff, e tali tono e le itanu mia containers na to ulu. Ai ole feato wha i solo e le savili tulou. O le nofuanga le na Maliu e Prasad I Aukilani I Saute I wiri. O lo wha amautu ai containers ale wafu Aukilani. Ma e wha apeo le malosi o le savili na iai lea tae au wha matalaina lona lifiina I lunga o le container. Tolu sefulu tone le mamafa. E se mai le Maliu o Prasad, e toalua isi tata na wha manua lia I lea nofuanga I le tae au le aso to'nai. E se lau wafe tā lale fesoasoani le malo wa whailo mai mo le komiuniti I Aukilani I Saute wa aafia I le asiosio. Sau nole min stalo tu mai le foe mo faalavelave faafo sei Chris faafoi. O le nei tupe o le atu ina atu e fesoasoani I le community. Wa au mai ma faa mai senga le min stai a inga wa motusia ma futanga ma le tama o Maliu. O e wa manunua, ai mai se le aafia le community lau tele I Aukilani I fale o a inga faapea pisinisi. O le ulua I fesoasoani a amata wa wha matu mai wa au mai lea mo ngā luenga wha le leo lo whaia nei e ui e le o iloa le tau atoa pe tae u wha iloa I wha afoi o le aafia longo na I pea ma le Auckland Council I aso I luma. O le nei sala wafe tāla e le o ta ua I fesoasoani ono ma whai o nanga wa aile to a tele mai au nanga ale matanga luenga le social development. E se mai le faalavelave faanatua le aso to'onai, e toalua tata Maliliu, ai manunua tingaina le toatolu ono se faalavelave tautaavale na tula I mai lunga le motorway I Aukilani I Saute I le vaveao ana nafi. Tusa le afo le tolu I le vaveao ana nafi le ana tula I mai ile nei faalavelave, ma tāpuni ai manisi o lanes o le motorway a ngai mātū I se vaenga o Highbrook I le tae au. I ripoti a leo o I la ua wa Maliliu na umai lava o la ua soifua I le nofuanga na tupu ai le faalavelave, a o le isi toatolu na whaanati atu le whale mai, o lo so e so e leo le mafuanga o le nei faalavelave tautaavale. I se vaenga il koviti, e wha cases wha maonia I tutono no fuanga wha anofo e sea talo mai la sofa reila le vai aso talo ai, ai le se case il community. O le whai unga le vai aso lea fo ina sa wai ma le talo sanga ia I lato umatau no I New Zealand ai sai sini au se talia, ma sia le Westfield Bondi Junction I le aso sefulu lua ma le sefulu tolo uni. Ua tatau ne ona vave ngā solo mo siaki o le koviti I se taimi vave. O se whai unga ua whai ele mai a whai lo mai o lea no fuanga nā sia e se tasio case wha maonia, ma ele ngata lai tutono le mall wha atau, a o lona kāpaka. Ai reporti na sala lau mai le asfareile wha atatau le motor steward ma salo mi ai se case o le koviti, o le ua wha maonia e le o se koviti lea na mawai le tamaititi na masalo mia. Matala muli, to a sefulu wa tau fia e leo e tu sama le misa na tula I mai Blenheim lea ua Maliu ai le toatasi. O le misa le nei na tula I mai le vaveao na nafi la talata I le tula I tolu I le vaveao. Ma e whaape toatasi wa Maliu ma fua I manuanga na tatui tu lou a e tau fia ti ngā ina le isi toalua I le whale mai. Reporte leo le to a sefulu wa tau fia wa molia I molianga o le fasi o ti tangata. Whaau o manua ma le wha moe whaau o leo ti se tasi. O amionga le tau pulea I no fuanga whaitele, whaapea le whaau o lima.
Tali tonu leo leo le nei misa na mafua mai se fe ese ese inga le vao se tasi o lo sawi ngā luenga wha vaitaimi. Ma sui o le kengi le Rebels. Ua whaate i ai ma le komiuniti a Blenheim i le mea ua tupu e mai leo leo o lo wha wau so e suenga ma e ono wha o popo le whai numero i lato wa molia i le nei mata upu. O tala nao le tae au, manuia le nei aso.